Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruoiba pau. Imphal is Zilagi Relief Camp Singda Changjapam Logduna Lairiba Miyoi Singda, Ngasi, Jila Asigi District Administration na Cycle Amasung Fisha Kol Yenthokre. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi, Nupigi Saktibu Ikai Kumnabu Ina, Lagliba March Nipanasi Malemgi Nupigi Numit Haina, Palantogadori. Board ki Parikya Thariba Mahirui Singna, Puning Langtak Naba Amadi, Nunangba Mata Yaudana, Thawai, Nungai na Parikya Thanaba Pradhan Mantri na Apil Tauri. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi, Sarkar asigi Sabka Saath, Sabka Bikas Haibasida, Mipum Kudingmaki Haksel Haibasina Maruebu Oina, Yauri Amasung. Women Peacekeepers Singi Ahanba Mipam Hayek Naidalida Hogdoklagani. Imphal is Zilagi Relief Camp Singda Changjapam Logduna Lairiba Miyoi Singda Ngasi Zila Asigi District Administration na Cycle Amasung Pisakol Yengthokre. Tengbangi Polam Singadu Bharat Sarkar gi Textiles Mantraloy Amadi Power Grid Corporation of India Limited ki CSR gi makhada yenthokibani. Poronpa ki DC Office Complex da leiba Panchayat Bhavan da pangthokpa thauram aduda Nupi Phisabi Singda Punna Fisakol Chani Marputra Taruk Amasung Pisabada Changba Polam Singsu Yenthoki, Mahirui Singda, Cycle Chahumsu Yenthoki. Thormatuda Saruk Yaraduna, Chief Secretary, Prasan Kumar Singh Nahai, Relief Camp Sing the Lariba Mui Sing the Tenariba Awaba Singadu, Khangbaga Lunana, Makoigi Damak Taurangasi Pakalakpani, Irang Asina Sahi Ani Hen Awaba Nanglaba Mui Sing Asina Awad Pakaya, Mayoknari Habasi Kangi, Mang Nahai, Relief Camp Sing as the Lariba Mui Singda, Hena Mapung Panamating Pangnaba Taurankaya Supakatli. Irang na maram moiduna mayumakai mang takraba miyoi singna relief camp sing de lairib asi yamna thongna amasung thaganingai oi. Miyamna makhoibu matam pumbada thongna hapigadabani. Thauramadu Deputy Commissioner Khumanthem Daina na hai Imphal East Zilla Relief Camp Tarataret amasung Prefabricated House Unit Sambri da punna miyoi lising mari chanipan marputra mari lairi. Mang na hai miyoi chani marputra humdoidi Santi Raksagi Pibam Khara Pagalakpadagi Mayum the Hanakre, Taurumadu the Home Commissioner N. Asok Kumar, Imphal is Zilagi SP N. Johnson, Maintain Chingba Muikea Sarukyaki. Raja Sigi Tongan Tongan Bajila Singda, Ngasi Masung Hayeng, Akak Arau Yauna, Nong Churabayai, Hairi. India Meteorological Department, Imphal Center Gichiro Manahai, Imphal West, Ukrul, Kamjong, Tengnopal, Chandel, Churachanpur Amasung, Fairjol gi mafam kharada pung da kilometer kuntra dagi nifu phawbagi chang da yang nungsit silaba yai. Raiji gi Directorate of Environment and Climate Change na piba data gi matungina ngasi Senapati jila da chukiba nongi chang asi millimeter 3.8 amadi kangpokpi dana 3.3 oiki. Lebagas da Chananabu Honoriba da Advocates Amendment Bill Lisingani Kunmanga Asigi Mayokta Kaksing District Bar Association Yaning the Pongdok Tunangasi Wakat Mipam Pam Kre. Kaksingi District Court Complex da Wakat Mipam Pam Kiba Aduda Bar Council of India na Lorpo Warep Asi Bill Asibu Amukana Yangshin Binaba Dabi Tauri. Tamenglong Jilagi Tausiam Sub Division gi Manung Chanelaiba Thuilon Khulda Ngasi Ayuk Yumama Mainatumna Sakre Hairi. Aikugi Tamenglong Paumi Ringbam Kamay na hai mayasi yumadugi may hagwatuna thamba mapam madigi saglokpu oigani hairi may chakpaduda lupa lak ama makhairum gi mal changsing mang takre hairi. Communist Party of India gi Yankai Mari Suba Local Conference ngasi Kakchingda pangthokre Kakching Salam Lekai da pangthokiba mipamaduda warep kaya lawki warep sing adugi manungda Manipur dagi Rashtrapati Sasan athuba matamda lokthokutuna sarkar ama lehennaba takshinba Kakching the Lambi Tongi Pibam Patribasi, Matam Gachunaba Mong, the Marilena Basingna, Semzin Binaba, Hazavana Singba. Yauri Ziriba Manipuri Saite Parisatki, Yankani Tuitsuba, Tahigi Mipap, Ngasi Imam Maira Paibi, Apun Balup Jipal, you hold the Pangtokre, Thoramaduda, Ardent Culture Director, K. Dinamani Sarukyaki, Thoromasiga Marilena, Saitegi Mana, Ahumsu Yentoki, Ziri Lake Kolkoba, Sepongamasu, Putoki. Paugi marak thatna atenba break ama. Nupi singna nupi oibigi anababu lotsinduna thamba thadoklasi.
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯒꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯞꯁꯃꯤꯌꯔ ꯇꯦꯁ, ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ, ꯀꯣꯜꯄꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ NABH ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ, ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ, ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗ, ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 9 ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯂꯦꯕ, ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄꯗꯨꯃ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯗꯦ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ थौगꯠꯄꯤनबसु प्रधान मंत्री ना हाईरे। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉग्स और लायन टेल मैकाक इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। कई जीव जंतु हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा थारीबा एग्जाम वॉरियर सिंगी मफमदा याइफ पाउजेल पीरदुना श्री मोदीना पुनिंग लांगतकनबा अमदि नुंगनांगबा अमता यावदना थवाई नुंगाइना परीक्षा थानबसु हाइरे। नमो एप फंगलिबा हंदक पांगथोकिबा परीक्षा पे चर्चा की तोंगान तोंगानबा तांककसिंग सुंगसोय सोयदना येंगनबसु श्री मोदीना हाइरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना हाइरे सरकार असिगी सबका साथ सबका विकास हाइबसिदा मिपुम खुदिंगमकी हक्सेल हाइबसिना मरोइबा पांदम ओइना यावरी। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला दा बाकेश्वर डाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जत्रा हुनबगी थौरमदा प्रधानमंत्री ने हाय लाइसंग सिंह असिसु लाइख्रुमबत नतना विज्ञान अमसु मियामगी वाखलोनगी मफम अमसु ओइरे। श्री मोदी ने हाय लेबाग असिगी मुनि ऋषि सिंहना आयुर्वेद अमसु योगगी वाखलोन हौदोक्तुना मालेंगी मफम पुंगनमक्ता हौजिक मिपुम खुदुंगना पामनरी। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश, बिहार अमसुंग असम की नुमित हुमनी की खोंगसत की सरुक अमा ओइना ngasi मध्य प्रदेश थुंकी। भोपाल दा नुमित निनी जथगदबा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सु ngasi प्रधानमंत्री ना हौदोके। प्रधानमंत्री ना हयेंग बिहार की भागलपुर दा पीएम किसान स्कीम की 38 सुब इंस्टॉलमेंट मियाम दा येंथोकनी। लेबाग असिगी लौमी कोटी 54 लाख हुंबुत्रा हेनबदा लुपा कोटी लिसिंग 12,500 हेना येंथोकनी। मफम अदुदा श्री मोदीना तोंगान तोंगान बचाकुत थौरांगी प्रोजेक्ट खरगी जत्रा हुनगनी खरना संगागनी। मसिगी तुंगदा प्रधानमंत्री असम की गुवाहाटीदा लेपाकोपो निमित्ता एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 हौदोकनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना स्वामी दयानंद सरस्वती की मपु कुमो निमित्ना लाकपदा ngasi इकाई खुमनब उठ्रे। सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोल अमदा राष्ट्रपति ना हाय शिक्षा अमसुंग मियामगी ओइबा थौरमसिंगदा स्वामी दयानंदना मरोइबा थौदांग लौरमी। मसिना समाज असिदा अचौबा अहोंग पुरक्पा ngamki। श्रीमती मुर्मुना हाय मांगना ताकपी तंबीरम वाखलोनसिंग अदुना लेबाग असिदा अफबा अवोनबा पुरक्पा ngami। माकी वाखलोनसिंग असिबु एखोइना मतम चुपदा तमजनिंगाई ओइरे। भारत नेवीना महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दा लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदर खुसिनरगनी। सिजनबा याद्रबा जहाज असी भारत की ओइना अहानबा इसिंग मनुंगी म्यूजियम ओइरगनी।
Handakta nonglai nongsit sarana sokalaba Hondurasta Bharana tengbanggi polam metric ton kuntaruk pikre mapal thauram mantraloy na hai polam sing aduki manungda hidak langthaki polam sing aduda glucometer, oximeter, globe, syringe na chingba amasung disaster relief ki polam singi manungda blanket, sleeping mat, hygiene kit na chingba yauri. Akaswani Imphal dagi pau tabiri. Women Peacekeeper singi ahanba mifam hayeng Nai Delhi da pangthoklagani. Numit ini sathagadaba mifam asi Kendragi mapal thauram mantraloyna ngaksel mantraloy amasung Center for United Nations Peacekeeping ga punna sinbani. Thauram asida mapal thauram mantri Dr. Joysankar saruk yagani. United Nations ki oina Under Secretary General Department of Peace Operation amasung UN Special Coordinator yaugani. Numi Sathagadaba Nipan Suba Delhi Bidhan Sabagi Ahanba Mifam Hayengdagi Hauragani Delhi Assembly gi Cherolamana Hai Mifam gi Ahubu Numita Nauna Kalaba Sadasya Sing Washak Logani Numit Asimaktada Adakshagi Mikhal Supangthokani Mifam gi Nini Chanba Numita Delhi gi Uparajapal Binay Kumar Saksenana Sabhada Wangangani Amasung Mamangi Sarkar gi Thabak Thorom Singa Mari Leinaba CAG gi report chu Sabhada Puthokani Maragasida Uparajapalna MLA Arbinder Singh Lablibu Protem Speaker oina hapkre mangna anauba MLA Singh wasak logani. Delhi gi Mukhyamantri Rekha Gupta ga Kendra gi Griha Mantri Amit Shah ga ngasi Nai Delhi da unakre. Social media da thagalakpa warola madasri Sahana hai Delhi gi miyamna Pradhan Mantri Narendra Modi gi miyam gi sakut tharangi tawsil amadi matik chaba luchingba mani haiba gi chapchaba wakhalon adu lai haiba khangle mangna hai makhoi gi thajaba du handaki mikhala sida ule Sri Rekha Gupta gi Sarkar Delhi gi miyam gi damak anoba sakut thorangi mayona mapurakani haibagi thajabalai ngaksel mantri Rajnath Singh su Rekha Gupta ga unakhi Sri Rajnath na Rekha Gupta da magi Sarkar na Delhi bu sakhut palambi rom da amadi apaba lengak sakat thamnaba yaipamangol pikhi Kendra gi Longmi Organization Singa March 18 da mathangi tangka ki wari sanagani waphamasi Kendra gi Lausingu Mantri Shivraj Singh Chauhan na Chandigarh da khongjang changsiliba Longmi Singh unaraba tungda lauthokhibani Hauzik sanabagi pau Khangembam James tagi Marisuba MNCA Senior Women One Day Trophy ki ngasi sanakiva league match da Force Catrigauna Al Amin Lilongpu wicket tarukta maithiba pikre Mapan suba MNCA W Prahalada and W Ramananda Elite Tournament ki ngasi sanakiva match da Cyclone Thangmaiban na ASU Wangkaibu run chani ga trateta maithiba pikre Atopa match amada SCCC Singamai Thongam Lekaina KCC Kongba Bazarbu run chamaga nifu nipanda maithiba pikre Marisuba MNCA Under 14 Boys ki ngasi sanakiva quarter final match da AKSDO Khangabokna Al Amin Lilongpu wicket nipanda maithiba pikre Atopa quarter final match amada YWC Langthabalna Sedo Thamaimadbu run kunda maithiba pikre Train chuba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiva match da YCC Wangkhaina SNC Sangai Propu wicket tarukta maithiba pikre TH Maimu and Nungsidai Memorial Trust Football Tournament ki ngasi sanakiva final match da Golden FC na Kickmaster bu Panjil Marisino da maithiba pikre All Manipur Football Association Amphana Sinduna tha asigi kunpandagi Lamlong Thongkhong da leiba artificial turf ground amadi Sagolmang da pangthokadaba 38 suba Manipur State League ki fixture ngasi thokre Kuntra taruk suba state level mini boys and girls handball tournament ki Tha asigi kuntaruktagi Imphal West How Ground da hauragani hairi. Taruk suba National Master Athletic Championship da Manipur gi mahut sinduna saruk yaruraba amadi takaman loroklaba sanaroi sing Manipur Master Athletic Association na sinduna Kumannapak Youth Hostel da taram opagi tharum ama pangthokre. Suni. Aroibada maroiba pau amuk Imphal East Zilla gi relief camp sing da changjapam lauduna leiriba mioi sing da ngasi jila asigi district administration cycle amasung phisa kol yenthokre Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi nupi gi sakti bu ikai khumnabu oina lagliba March 9 ase malem gi nupi gi numit haina palan tawgadawri board gi parikya thariba mahiroi sing na pungning laktaknaba amadi nungnangba amata yauduna thawai nungaina parikya thanaba Pradhan Mantri na appeal tawri
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी सरकार असिगी सबका साथ सबका विकास हाइबसिदा मिपुम खुदिंगमक्की हक्सेल हाइबसिना मरोइबो ओइना याउरी अमसुंग विमेन्स पीसकीपर सिंगी अहानबा मिफम हयेंग नई दिल्ली दा हौदोकलगनी पाउ लोइजरे।